Assalamu alaikum ardaqlı Qo'shqorning görüşçüleri, qadrli bizning katılımcılar amansızlar. Bugün 2021 yılın 27 fevrali biz Karavan mal bozarındayız. Taqtab aytqanda жылқы bozarında ikinci çağrılışımızды başlayız. Жылқы bağları bugün qanday болады? Bizning kanal bilan çoğul Qo'shqor bilan görüңүздөр. Çağrılışımыздың başında ушул жерде эл орап bağ болуп турган жылқы, ат ушу менен başlayız. Көрсөтүп беребиz, канча өрүп жатышат. Ушул байтал баа болуп жатыр эле. 55 миң сом учурда баа берип турушат мына ушул жерде. 45 миңден 10 миң коюп койдук деп турушат. Мына 56 миң 500 сомго чыгып калды. Бул бээ жанында турган бээ дагы баа болуп жатат. Буга дагы канча берип турушат, муну дагы тактап өтөбүз. Бұл екі бе жуына баа болуп аттыр. 163 миң сом баа берип турушат экен екі беге жуына. Ушул бейлер 163 миң сом. Жуына болуп турат. Бейлер туралы маалымат берсек, бул 4 тууган бээ экен. Мунусу жаңачма. 165 миң сомго чыкты мына баасы базарда. Өспүрүм тайларга. Булар жаштары кандай? Палтарашкаларбы? Экөө. Кулун. Канча баа болду атем булар? Баа болду? 110 bunun egzera kadar boy. Жууна 110'ыңарбы? Экөөнү. Бул кулундучу? Канча? Бул баа болгон жок. Кулун баа болгон жок. Наркы эки палтарашка 110 миң сом. Бул эки палтарашка болуп калат экен ошондо. Тору менен кашка 110 миң сом. Башка бар 110 миң сом жууна баа бериштир. Андан жогоруга дагы болбойт деди. Эми канчадан деп атат ээси? 80 миңден. Кулундун баасы канча? 55 миң. Кулундун баасы 55 миң. Палтарашкалардын баалары 80 миң сомдон деп ээси айтты. Ушундай өспүрүмдөрдү издегендер ээсинин номерин айтып өтсөк 0777 менен 01 08 08 номери менен байланышсаңыздар болот. Булардын породасы кандай? Породасы Карабайыр эле, местный эле. Карабайыр, местный эле өспүрүмдөр экен булар. Жалпак тил менен айтканда өспүрүм. Эми муну дагы билип кетебиз. Мунун жашы кандай? 2 жашар. Кунанбы? Жазга. Майга кунан. Баасын канча деп атасыз? Сен канчага бербедиңиз? 49. 49 миң сомго берилип атыр. Өспүрүмдөрдү көп сурап жатасыздар. Өспүрүмдөрдү көбүрөөк басым жасап тартабыз. Жаш кандай беркин? Жазга 1 жашар. Азыр жашына жете элек. Бу торучу? Жазга 2 жашар. Жазга кунан. Эми баалары кандай болду? Кунандын баасы канча экен? 85 сурап атабыз. 85. Кулунгачы буга? 60. Базар баа берди буларга? Ар кандай беришти? Айдын пулу канча? 60 сурап атабыз. Номерди дагы калтырып өтөм несинин. Ушундай өспүрүмдөрдү издеп көп жазып жатасыздар. 0771 менен 64 14 84 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот экен. Эми булар кулундар тууралуу да маалымат алабыз. Булар канчадан? 40тан. О, каранынчы? Кара 45. Булардын 40тан кеми бар. Канчадан берилбеди? 35тен? 35 миң сомдон берген жокпуз деди ээси.
Bu qaran jaş qanday oldu? Jarım yaşar. 1,5 yaşar. Erkek mi? Pulu qancha ekan bunun? 80 gram. 80. Bozor qancha berdi? Böyle. Bozor suraylikmi? 80 ming kemi bor dedi. Bozor bo bereli ekan bu qara Korga tushib qo'ylik. qaltarashkaga. Bunlar 35 ming so'mdan berilmagan janashib turgan qulunlar. Bu qulunlarning bolarini bilsak, qanchadan deb o'tasiz sen bularni? Qanchada o'tasiz? 40'tan. 40dan qanchadan beriladi? Bog' bo'lalakmi? Boshqa bor. 40 ming so'mdan deb turaysi, bog' bo'lalar ekan hozir. Boshqa bor, o'sh. Bu beylerindagi göğünüzdür, beylerdi jaz geldi deb chatasizlar. Mana beyler da bozorda turadi. Qulun erkek urg'achi mi? Urg'achi quluni bilan qanchani tug'an beyin bu? 10'dun tegereğini tuğan beri. 10'dun tegeregini basqandan qanchanda? 125 kan vardı. 120 quluni bilan. Okulun. Bul bechi? Bu be 75. 75 ming so'm. Bu qanchani tug'an? Yaşı ötürak bu. Jash sho'turoq bu. Bozu qisir bu hozir. Boz beylerdi so'raganlarga esini nomerini aytib o'tsak, 76 bilen 0776 bilan 77 95 nomeri bilan baylansanızlar bo'ladi. Bu жақта qulunlar turadi. O'shal ele adamniki, o'shal ele telefon nomerida. Erkek mi ular o'tadi? Ularning bolalari qanchadan ham? 35'ten. 35dan. 35 ming so'mdan dedi. Baylanishib ko'raverasizlar. Jaqqan bo'lsa, beye jaqsa beyni, qulun jaqsa qulunlarni olaverasizlar. Bu beynin quluni ekan, urg'achi qulun. Erkek qulun, qulunda ham bular, jashna jetelak. Qulun taylab. Qarabayr. Qarabayr. Qanchadan deb o'tasiz ham bularni? 40 deb atamiz. 40. Kami bor. Qanchadan keldi bozorda ham? Sir bo'lsa qanchadan berib edingiz? Quotna mana 39. 39. 39. 39 ming so'mga berilibdir. Bunisi 40 mingga berilibdir. Görüңүздөр, жаккан болсо, ээси менен байланышасыздар Кулунтай деген. Ээсинин телефон номерин да айтып өтөмүн. Ha. Номериңизди 79 bilen. 0779 менен 49 48 05. 49 48 05 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Keleversin. Ушул аттардын катарына өттүк, чоңураак баа болуп жатат. Канча болду ата ошондо? 79 bu. 79 ming so'm bog' olib жатыр. Jash qanday ekan? Şulat 80 ming so'm. Var 80 bin olacak bir yerde. 80 Arjanda. Tamam tamam. Hey, hakanlıklar. Benim geçenimizde çocuk sıkıntımız vardı. Böyle Çakan adı ekan. 9-10 yaştağı. Mola da aytıp kaldım. Yazıldın mı? Almadın mı? Yok, canına asal tuzum adakları koy. Bul kunonga 121 ming so'm bozor baho beribdir. Jan üretildi. Rossiya ekan, ha? Российский порода. Qo'shqo'rdan. Российский породадагы o'spirim ekan. Runch. Jan uyrenchik. 121 ming so'mna bozorda baho beribdir o'spirimga. Shunday o'spirim bo'yi qancha chiqib bo'ladi? 1.65.
1.65, boyu 1.65 ekan. Shunday o'spirim izlegenler iyisinin nomerini daha qoldirib o'tsak. 22 mi? 0222 menen 18 18 88 88 93 93 nomeri menen baylansanızlar bo'ladi. Hozir 2'ye to'liq to'lilak o'shanda. 2'ga to'liq to'lilak ekan. Maylardan 2 yoshga to'ladi dedi. Bu qora atning bahosini 90 ming dedi. Jashi-chi, bu jashi o'xshaydi. 2 yosh. 2 yashar be, qundan ekan. Taqalarda qaqlili ekan, ha? Azo bir juma bo'ldi minilgan ekan. Emele minildi bu. Bozor qancha berdi ham? Bozor baho berilak be. Qunonning bahosini 90 ming dedi. Yesini telefon nomerini aytib o'taman. 0700 0706 menen 947 335 nomeri menen iyesi menen baylansanızlar bo'ladi. Bu attın universal at ekan, ulaqa ishga o'zine yarasha uloq bor dedi. 120 ming so'm kemi bor dedi. Qarodasi qandaymi? Qarab ayrili. Qarab ayrilagan. Teke uloqlarga chavolib yurganmi? Teke uloqlarga chavolib yurgan universal at ekan. Jashi-chi jashi? 7 6-7 yoshdagi. Ot ekan atishleri. Bu shunday xat izlegenler iyesinin nomerini daha qoldirib o'taman. 0703 menen 0773 menen ekan. 99 08 nomeri menen iyesi menen baylansanızlar bo'ladi, hurmatli ko'ruvchilar. Boyu 1.60'ın tegeregi bo'lib qolatgan. Ko'gat izlegenlerge bu ko'gat turali ma'lumot alsak, yash qancha bunun? 9'da. Chaqanat ekan da, 1.60 tegeregini pasroq ham chiqadi ekan. Nesi var ham bu atning? Bor jo'g'i bor universal. Universal. Ulaqa ishga o'z Kirib chiqib qo'ysam ko'persin mayli. kirib chiqmay qo'ysam ko'peraveryapti. Otni kirib ulaqa kirib chiqmay qo'ysam ko'peraveradi dedim da. Bahası. Tuğalı taza ekan. Bahası 110 ming so'm kemi bor ekan. O'zingizlar o'qib ko'p oldingizlar, at ulaqa kirib chiqmay qo'ysam ko'peraveradi dedi. Ishga yurganmi? Ishga da qo'shilgan. Iyesinin telefon nomerini qoldirib o'tamiz. 0772 menen 13 44 80 nomeri menen baylansanızlar bo'ladi ekan. Ko'k menen janasha turgan bu qora turali ma'lumot olamiz. Qancha yosh bu? 6 yashar. Qora bayraklagan, ha? Nesi var ham bunun? Universal at. Bahası qanchanda universal atning? 80 ming so'm kemi var. Bozor berdi-yu bu. So'rab bo'lar ekan. 6 yashar universal ishki ulaqa izlegenlerge bunday molga deb so'rab chatasizlar. Universal ekan. 80 ming so'm kemi bor dedi. Telefon nomerini qoldirib o'tamiz iyesinin. 0222 menen 18 88 93 nomeri menen iyesi menen baylansanızlar bo'ladi ekan. Bu at satılıp dur. Ötkörüp çat. Qanchaga bitdi? 100'ga. Yaş qancha yaşı? Jazga 5 yashar. Jazga 5 yashar. Buna 100 ming so'mga 5 yashar at. Bozorda satıldı. 100 ming so'mga taza satılıp dur. 5 yashar atning bahosini 120 ming so'm dedi. Ne ulaqa çalgan emas bu. Ula garantiya. Taka ulaqlarga chalib yurib, ha? Telefon bormi? Telefon nomerini aytib o'taman. 0502 05 39 nomeri bilan baylansanızlar bo'ladi ekan.
Бул аттагында эле бул жерде баа болуп турат. Ulan tekrar lazım. Buradan ket buradan. Жанатан бери баасы бүтүп атып, мына 81 миң сомго мына базарда бычылды. Yani kim alır? Bir son verir mi? Vermeyi ver. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Караван базарындагы жылкы базарын сиздерге көрсөтүп өттүм. Видеого лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Эгерде ошколорго каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Эртең Ноокат жылкы базарынан, Ноокат базарынан эмнелерди көбүрөөк тарталы комментарийге калтырыңыздар. Биз ошого карап тартып беребиз. Саламатта калыңыздар.